usubire mu Rwanda. Urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be ejo rwarakomeje adahari mu rukiko rw'ubujurire i Kigali. Nsabimana Calixte alias Sankara wahoze ari umuvugizi w'umutwe w'inyeshyamba urwanya leta y'u Rwanda FLN yashinje ubushinjacyaha ko butubahirije amasezerano bagiranye yo kumugabanyiriza ibihano mu gihe yabuhaye amakuru bwifuzaga. Assumpta Kaboyi yakurikiranye iburanisha. Ibi yabigarutseho mu iburanisha ryo kuri uyu wa gatatu ubwo Nsabimana yongeye gutakambira urukiko rw'ubujurire ngo ruzamugabanyirize ibihano. Yisobanura imbere y'urukiko rw'ubujurire ku mpamvu yasabye kugabanyirizwa ibihano, yagaragaje ko yatengushywe n'ubushinjacyaha ntibukore ibyo bemeranijwe agihura nabwo. Yagaragarije urukiko ko agifatwa yegerewe n'ubushinjacyaha bukamusaba gutanga amakuru yose akabyemera ku kiguzi cy'uko nawe bwari kumusabira kugabanyirizwa ibihano. Nsabimana yavuze ko agifatwa yatanze amakuru yose ndetse ayo makuru yafashije mu iperereza ryakurikiyeho ahita atanga umusaruro. Avuga ko amakuru yatanze ariyo yafashije ubushinjacyaha gusaba ko hasakwa inyubako n'imodoka bya Paul Rusesabagina bareganwa muri uru rubanza. Nsabimana yumvikanishijeho kandi amakuru ye yafashije ubushinjacyaha gufatanya n'ubugenzacyaha bw'Ububiligi bwabajije Rusesabagina n'ubwo yahakanye ibyaha byose yashinjwaga. Wahoze ari umuvugizi wa FLN yanavuze ko amakuru yatanze yatumye polisi isaka mu rugo rwa Rusesabagina hafatirwa ibintu birimo mudasobwa na telefoni igendanwa. Uyu akemeza ko umusaruro w'ibyo yakoze watumye ubushinjacyaha bugera ku makuru butari bufite, ariko agatangazwa n'uko bwo butashyize mu bikorwa ibyo bwari bwamwemereye. Yagaragaje ko aterwa impungenge n'uko ubushinjacyaha kumusabira kugabanyirizwa ibihano nk'uko byari mu masezerano, ahubwo burengaho bukamusabira kongererwa ibihano bikava ku myaka 20 bikagera kuri 25. Yabwira urukiko rw'ubujurire ko yifuza ko ibihano yahawe byagabanywa bikagera ku myaka 5 aho kuba 20 akabasha gusubira mu buzima busanzwe. Nsabimana yumvikanishije ko byamufasha kuzana umugore yarambagizaga mu gihe yaramutse atagabanyirijwe ibyo bihano yazafungurwa yarabaye umukambwe. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ubujurire kudaha agaciro ubusabe bwa Nsabimana na bagenzi be bifuza kongera kugabanyirizwa ibihano. Ubushinjacyaha bwatangiye bugaragariza urukiko ko Nsabimana yari kugabanyirizwa kubw'impamvu nyoroshyacyaha, ariko igihano ntikijye munsi y'imyaka 25 nk'igito giteganijwe n'itegeko. Byibukije ko kuba yaragabanyirijwe agakatirwa imyaka 20 bitamwemerera kongera gusaba kugabanyirizwa ibihano, kuko urukiko rw'ikirenga mu manza zitandukanye rwaciye rwasesenguye ko mu gihe uregwa yagabanyirijwe igihano n'urukiko rwa mbere adashobora kubigira impamvu y'ubujurire. Ubushinjacyaha kandi bwanavuze kuri Nsanzubukire Felicien na Munyaneza Anastase bari abasirikare bakuru muri FDLR Foka, nabo basabye urukiko rw'ubujurire ko bazareba igihe bafatiwe bakazagikura mu bihano bahawe cy'imyaka 5. Aba basirikare bavuga ko bafashwe mu mwaka wa 2017 bityo ko imyaka 5 bakatiwe yazahera igihe bafatiwe. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko aba bagabo badakwiye kuzana ibyo kuba barafungiwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko ariho bafatiwe muri uru rubanza bari kuburana, kuko impamvu bafungiwe muri icyo gihugu zinyuranye n'ibyo baregwa ubu. Bwashimangiye ko bafashwe kubera kunyuranya n'amategeko agenga icyo gihugu kuko nta mpapuro zisaba itabwa muri yombi ryabo zasohowe na leta y'u Rwanda. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ubujurire ko ubusabe bwabo bombi bwateshwa agaciro kuko nta shingiro bufite. Urubanza rurakomeza kuri uyu wa gatanu. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho ingabo z'igihugu zarwanye n'inyeshyamba za M23 mu cyumweru gishize mu karere ka Rucuru mu ntara ya Kivu ya ruguru. Abaturage barenga 3,000 bavuye mu byabo kubera imirwano. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Kivu ya ruguru Ali Asanka Darius yasuye abacumbitse ahitwa Rugari. Izo mpunzi twahuye nazo nyinshi zari ziturutse mu misozi Nyasisi, Ngugo ni Kabungo mu ntara ya Kivu ya ruguru, aho zaje zihunga imirwano imaze iminsi hagati y'ingabo z'igihugu FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa M23 bari mu nzira bagana kuri paruwase y'Irugari mu birometero hafi 35 uvuye iwabo. Bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko bahunga umutekano muke, bemeza ko bazosubirayo ariko hagarutse ituze. Ngabo Jean Damascene: turi impunzi zivuye muri Ngugo tukaba twahungiye hano ku paruwase Irugari
ubuzima bwaho ni ubuzima bubi, turahangayitse cyane, nda twenda dufite, nda byo kurya dufite, mbese turi mu buzima bubi cyane. Twasaba ubuyobozi bwacu bugashakisha ubundi bwadufasha ku buryo bagarukiye. Hariyo abasuda ba guverinoma ariko nabo ntabwo turi kugerayo, bari kutuzambaguza cyane. Uri kugera ufite agatelefone bakakakwaka, wagerayo uri gushaka utwo kurya bakakwirukana, ikindi kiriho amazu gacu bagasenyaguye bose bagamaze. Nyirasafari Domitira nawe yavuganye n'ijwi rya Amerika, aratubwira ko bafite ubwoba buterwa n'abasirikare ba leta bahora babatera ubwoba ntibabagirire n'impuhwe. Afite icyo asaba ubuyobozi. Twari hano kuwa kane n'ahatu n'abandi barirutse baratinye baja nuko turi gukubwira siko ndako ubuzima bwacu ndakunda turi kuje no ruguru hano ko turi kurara tunari kurara Rwanda bifashanye ibyo dufite subu n'uretse umuntu wavuye muwe akaja ku gasozi ndakungu n'amahema bose ndariko babaga mu nzuga z'amabati imigwani nari ariko nuko tutatanza kubisara. Umuyobozi wa Groupement Rugari Eric Mashagiro we yemeye ko azi icyo kibazo kandi ko yamaze kubivugana n'abahagarariye ingabo. Asaba abaturage kwihangana kuko asanga ibisubizo ku mpungenge zabo zizaboneka vuba. Uzi ko abaturage bateshejwe byinshi bava mu byabo ariko bari bashatse kugira ngo basubire mu byabo kuko turi kureba ko abasirikari aho bari bona ukubabwira ko ikibazo nguko cyaje kuvumiriya gatoya turebe icyicaro cezo je kirabyara. Mwese mu kureba ko hano haje abakuru ba OCHA baje kugira ngo barebe icyo bakora kuri abo baturage bavuye mu byabo. None rero icambere ni ukugira ngo uriya musirikari bari abakuru baraza barebe uko abasirikari batazambaguza umutekano w'abaturage kandi n'abaturage bamenye ko bari abasirikari ntabacu babakunde, ariko kubakunda kose nuko uriya musirikari tunejeje ko araja kukiriya kibazo. Amakuru y'imirwano hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa M23 yatangiye kuvugwa kuwa mbere w'icyumweru gishize. Amakuru dukesha abategetsi avuga ko iyo mirwano yatumye abantu hafi 3,000 bahunga ingo zabo, abandi baricwa. Kuva icyo gihe leta yongereye umubare w'abasirikare, byatumye hagaruka ituze muri utwo duce. Ali Sankara, ijwi rya Amerika. Tukiri kuri intambara mu karere ka Rucuru, intumwa za rubanda mu nteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu bakomoka muri Kivu ya ruguru barasaba ko amasezerano leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiranye n'inyeshyamba za M23 ashyirwa mu bikorwa. Mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye na Depite Safari Ayo Bangira kuri iyi mirwano. Hashize iminsi myinshi abantu barimo gutera i Rucuru, ubu umutekano urahari. Ikibazo ni uko atari ubwa mbere kandi nkaho bitazaba ari ubwa nyuma. Benshi abantu barimo gukeka yuko ari inyeshyamba zahoze ziri muri M23. Bararwanira hehe bana Depite? Bararwanira mu ishyamba muri parke iri ku mupaka y'u Rwanda na Kongo. Hanyuma hari amakuru atugeraho atubwira ko hari abaturage bari batuye mu misozi ya Nyasisi, Ngungo n'Ikabungo barimo guhunga. Ayo makuru murayafite? Yego, barimo guhunga, barimo kugenda hariya ku mujyi bita i Rugari, kuko hari ahantu aho bari batuye ni hafi y'ishyamba kandi bigaragara yuko inyeshyamba zigihari. Donc bafite ubwoba yuko ejo bundi tena bashobora kuzaza imirwano. Ku ruhande rwanyu nk'abantu muhagarariye rubanda mu nteko ishinga amategeko ku rwego rw'igihugu, ni iki murimo gukora kugira ngo mutabarize abo baturage barimo gukurwa mu byabo n'iyo mirwano? Cyambere kwanza ni ukubashakira aho bagomba gutura kuba, ako icyangombwa ni uko haza umutekano mu mingini yose. Iyo byo bizagerwaho ari uko guverinoma ishyizeho gahunda yo kurangiza ikibazo n'inyeshyamba za M23. Hanyuma se hari amakuru mufite yemeza ko iyo mirwano iri hagati y'ingabo za leta na M23? Yego, dufite amakuru. Usibye amakuru, nabo ubwabo abari bari muri M23 ubwabo batangaje ku banyamakuru. Hari umuntu wabo ushinzwe gutanga ibintu bya communication, yariho dufite n'amaudio zabo. Donc ntabwo ni ibintu nabo badahakana. Baravuga yuko ari abasore babo baje muri Congo bategereje ko bajya muri programme ya demobilisation, bafite na cahier de charge yabo, bafite amasezerano bavuganye na
na guverinoma iyi Kinshasa ko guverinoma itari yabishyira mu bikorwa. Ayo masezerano yakabaye yarashizwe mu bikorwa kera cyane ubwo iyo mitwe yasaga nkaho ishize hasi intwaro, ariko kugeza kuri uyu munota nta kirakorwa kugira ngo ibyo bari bemeranyije na leta bibe byashyirwa mu bikorwa. Mwebwe nk'intumwa za rubanda, abaturage banyu bahura n'ibibazo by'uwo mutekano muke, n'iki murimo gukora kugira ngo ibyo leta ndetse n'umutwe wa M23 bemeranije bijye mu bikorwa? Nyine hari ibyo twabaje minisitiri wa defense tumenye kwanza ayo masezerano, kuko hariho amasezerano menshi. Hariho ya mbere iyo kurangiza intambara yabaye i Nairobi, ako na nyuma yaho abari mu gihe cya Kabila n'iki gihe cya Tshisekedi bigeze guhura n'izo nyeshamba i Kampala. Ariko ayo masezerano twebwe ubwacu nk'abantu bahagariye abaturage ntabwo tuzizi, ariko ikibazo ni uko nyine izo nyeshamba zirimo kwitwaza ayo masezerano y'uko guverinoma ntabwo irimo kubishyira mu bikorwa. Twebwe nk'abantu bahagariye abaturage dushaka kwanza kumenya ayo masezerano ameze gute, na gahunda ya guverinoma yo kureba ukuntu yarangiza ikibazo cy'izo nyeshamba, ababasha gutaha batahe, ako ibyo kurwana tena hariya mu karere ka Rucu birangire, kuko usibye umutekano mukeya ako birimo no kubangamira n'izindi gahunda zishinzwe y'amajyambere. Tukaba tumaze kugirana amasezerano n'igihugu cya Uganda cyo kubaka umuhanda kuva ku mupaka wa Bunagana i Rucu n'Igoma, ako kubera umutekano mukeya umushinga nawo uzaba ufite ingorane. Depite Ayobangira Safari, umunyamerikakazi w'icyamamare kuri televiziyo Ellen DeGeneres yafunguye ikigo cy'ubushakashatsi ku ngagi n'ibindi binyabuzima hafi ya pariki y'ibirunga mu Rwanda. I want her legacy to continue to help the gorillas in the country of Rwanda, which is such a beautiful. Ellen DeGeneres ati ndashaka ko umurage wa Diane Fossey wo gufasha ingagi mu Rwanda, igihugu cyiza cyane, ukomeza. Yambereye icyitegererezo nkiri umwana muto, nanjye ndizera ko hari abazandeberaho. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage ibihumbi barahunga intambara hagati y'ingabo z'igihugu n'inyeshyamba za M23 mu karere ka Rucuru mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, mugume hafi. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, umunyarwenya w'umunyamerikakazi w'icyamamare kuri televiziyo mu kiganiro cyitwa The Ellen DeGeneres Show yatangaje ko ikigo cy'ubushakashatsi ku ngagi n'ibindi binyabuzima amaze imyaka 4 yubaka mu Rwanda cyafunguye imiryango ejo bundi kuwa kabiri hafi ya pariki y'ibirunga. Temistokle Mutijima yaduteguriye inkuru. Iki kigo Ellen DeGeneres yagihawe nk'impano n'umukunzi we Portia de Rossi mu 2018 kugira ngo azakomeze imirimo y'umuntu yakuze afata nk'icyitegererezo mu kubungabunga ingagi no kurengera ibinyabuzima. Uwo akaba ari Diane Fossey wamenyekanye mu karere nka Nyiramacibiri kubera kwitangira ingagi zo mu misozi miremire. Gufungura ku mugaragaro icyo kigo kiri mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda, Ellen yabikoze binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga kuri sheni ye ya Ellen Tube. Ndashaka ko umurage yasize ukomeza mu rwego rwo gufasha ingagi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, igihugu cyiza kuriya, kubera ko ibikorwa bye byambereye icyitegererezo ubwo nari maze gukura. Ndizera rero ko nanjye nshobora kubera abandi icyitegererezo mu gukora itandukaniro, atari ku ngagi gusa ahubwo no ku zindi nyamaswa ziri mu byago byo kuzima. Kandi nizera ko rimwe muzagira amahirwe yo kujya mu Rwanda namwe mukabyibonera mugasura ingagi, kuko ni ibikorwa bihindura ubuzima. Ubwo DeGeneres n'umufasha we Portia de Rossi batangazaga ko batangije ikigega Ellen Fund nk'umuryango udaharanira inyungu utera inkunga ibikorwa bijyanye no kurengera inyamaswa ziri mu kaga ko kuzima, banatangaje umuryango witiriwe Diane Fossey ko ari wo wa mbere uzahabwa inkunga y'icyo kigega. Iyo nkunga ya Ellen na Portia yashoboje uyu muryango gutera intambwe igana imbere mu ntego zawo, cyane cyane inzozi z'umushinga wari umaranye imyaka 20 wo kubaka icyicaro gihoraho mu Rwanda hagamijwe kwihutisha ubushakashatsi bwawo n'ibikorwa byo kubungabunga ingagi. Iki cyicaro ari nacyo kigo cyitiriwe Ellen ubu kirafunguye ku bari bo bose babyifuza. Ku birebana n'iki gikorwa, Ellen DeGeneres yagize ati:
Diane Fossey namye mufata nk'intwari yanjye. Kubw'ibyo ni iby'agaciro gakomeye mu buzima bwanjye bwose kubasha gushyigikira umushinga nk'uyu. Biranshimishije cyane kubona izina ryanjye iruhande rw'irye, yombi yanditse ku rukuta rw'ikigo cyiza cyane, ndetse no kuba ndimo gushyiraho akanjye mu kurinda ingagi no gukomeza umurage wa Diane. Iki kigo cyubatse mu ntara y'amajyaruguru y'u Rwanda hafi na pariki y'ibirunga isanzwe icumbikiye ingagi zo mu misozi miremire, kigizwe n'ibice bitatu by'ingenzi. Harimo ikigo cy'ubushakashatsi, inyubako zo kumurikiramo amashusho ajyanye n'ibikorwa byo kubungabunga ingagi, ndetse n'ahagenewe amacumbi y'abanyeshuri n'abashakashatsi. Umuryango Diane Fossey Fund washinzwe na Madame Diane Fossey wamenyekanye cyane mu bikorwa bye byo kubungabunga ingagi, aho ubuzima bwe bwakinwemo filime yiswe Gorilla in the Mist, tugenekereje mu Kinyarwanda ingagi mu gihu. Niwo muryango mugari kuruta iyindi ku isi, haba mu bikorwa no mu burambe mu bijyanye no kubungabunga ingagi. Ibikorwa byabo byibanda ku guhuza imirimo ya buri munsi yo kubungabunga ingagi no kuzikoraho ubushakashatsi binyuze muri porogaramu zegerezwa abaturage, hagamijwe guhugura abakiri bato ku mugabane wa Afurika batozwa ibijyanye no kubungabunga ibidukikije, ari nako ufasha abaturiye ishyamba ry'ibirunga ribarizwamo izo ngagi ku kubona ibyangombwa nkenerwa birimo ibiribwa, amazi, kuzamura imibereho yabo no muri gahunda z'uburezi. Mu gihe Diane Fossey yagaragazaga impungenge ko nihatagira igikorwa ingagi zizaba zarazimye ku isi bitarenze umwaka w'2000, ibikorwa byo kubungabunga ingagi zo mu misozi bifatwa nk'umwe mu mishinga yageze ku bihambaye mu buryo budasanzwe, aho zavuye kuri 250 zariho mu myaka y'1980 ubu zikaba zirenga 600. Turahera muri Afrika. Guinea Bissau ejo kwa gatatu yaratanguye amatohoza agamije kumenya abari nyuma y'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Umaro Sisoko Embalo. Amakuru ava mu gisirikare yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko abasirikare 6 bahasize ubuzima, ariko aya makuru ntatombora nimba bari abo ku ruhande rwateye canke urwacungera umutekano wa perezida. Ubuzima bwaragarutse buhoro buhoro mu mabarabara y'Ibisau, aho amaduka n'amabanki byasubiye kugurura nk'uko abamesha makuru b'itorokanzo ry'amakuru y'Abafaransa AFP bivuze. Amakuru ava mu gisirikare yavuze ko hashinzwe umugwi wo gutohoza ivyabaye, kandi ko iperereza rya gisirikare riko rirakoranya amakuru ku vyabereye ku cicaro ca leta. Amazina y'ababigizemwo uruhara hamwe n'icyatumye kudeta igeragezwa ntibiratomoka, ariko Perezida Embalo yavuze ko iki gitero gifitanye isano n'urugamba arimwo rwo kurwanya urudandaza rw'ibiyayuramutwe hamwe n'abarya ibiturire. Amakuru ku magara y'abantu. Leta z'ubumwe za Amerika yararungitse muri Ghana doze zirenga 550 z'urucanco rwa COVID-19 rwahinguwe na sosiyete ikora imiti Pfizer BioNTech ya muri Amerika. Umutegetsi wo muri Perezidansi ya Amerika White House yavuze ko Amerika ihimbawe nuko yafashe ya mbere mu kurwanya iki kiza. Yavuze kandi ko izo doze zarungitswe ku munsi wa kabiri. Izi ncanco zizotangwa biciye mu mugambi COVAX, umugambi w'isi yose wo kugabanya incanco za COVID-19 kugira n'ibihugu bikenye bishobore kuzironka. Ghana ni igihugu kirimwo imiliyoni 31 z'abene gihugu, imaze kuronka abanduye COVID-19 baba 157 n'abimaze guhitana bangana 395 nk'uko ivugwa na OMS. Mu kwezi guheze Perezida wa Ghana yatangaje ko igihugu ciwe kigiye gutanguza ihinguriro ry'incanco za COVID-19 mu bihe biri imbere, hamwe n'iz'igituntu ndetse n'iza malaria. Perezida Nana Akufo-Addo yavuze ko uwo mugambi bazofashanya na Senegal hamwe n'u Rwanda ndetse n'ikompanyi ihingura imiti mu gihugu cy'Ubudagi. Amerika, Perezida Joe Biden yari yemeje kugabanya igitigiri c'abafa muri Leta z'ubumwe za Amerika bahitanywe n'indwara ya kanseri gushika ku bice 50% mu myaka 25 iri imbere. Iri hangiro rishasha yihaye ryo kurwanya iyo ndwara yari yaranaritangaje mu mwaka wa 2016 igihe yari cegera ca Perezida Obama. Ibi vyavuzwe n'umutegetsi akomeye muri leta ya Perezida Biden atashimye ko amazina yiwe amenyekana. Iki kibazo ca kanseri muri Amerika kiri mu vyakoze kuri Perezida Biden ubwiwe igihe yabura umuhungu wiwe Bo Biden
ahitanywe na kanseri mu 2015. Ikigo ca Amerika kijejwe kurwanya kanseri kigereranya ko abazokwandura kanseri bashasha uyu mwaka muri Amerika bazoba bangana 1,900,000, abizohitana nabo bakazoba ari 609,000. Ikibazo c'Uburusiya na Ukraine kirabandanya gutera urwamo mu makungu. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ejo kuwa gatatu ko ategekanya kugendera Uburusiya kuganira ku ruhagarara rushingiye kuri Ukraine. Yongeye ko uyu mugambi w'uru rugendo azowuhabwa nuko ibiganiro azogirana kuri telefone n'abandi bategetsi b'ibihugu rutura bizogenda. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yavuze kandi ko avugana na mugenzi we wa Amerika Joe Biden hari ejo kuwa gatatu iki kibazo c'Uburusiya, aho bwarungitse abasirikare 100,000 hafi y'urubibe n'igihugu ca Ukraine. Perezida Emmanuel Macron yavuze kandi ko akibandanya avugana na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin hamwe na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Ibihugu vyo mu burengero bw'isi bifise ubwoba ko Uburusiya bufise umugambi wo gutera igihugu kibanyi arico Ukraine, ariko Uburusiya burabandanya buhakana ko uwo mugambi atawuhari, ariko bwasaba ibihugu vya Buraya kubwemerera ko umutekano wabwo utazohungabana. Uburusiya busaba kandi ko Ukraine itinjira mu ishiramwe utani, ishirahamwe rya gisirikare ryo mu burengero bw'isi ryishinze kurwaniriza hamwe umwasi. Mu kurangiza turangize kwira amakuru y'inkino, aho muri Cameroun ku mugabane wa Afrika inkino za kane zihuza ibihugu vya Afrika zinjiye mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma ejo ku munsi wa gatatu, aho Senegal yirahiye Burkina Faso 3-1, bica bituma Senegal ironka itike yo kwinjira muri finale. Ibitsindo bitatu vya Senegal vyinjiye ku minota ya 70, 76 na 87, nayo Burkina Faso ironka igitsindo cayo kimwe gusa ku munota wa 82. Urundi rukino rurindiriwe cane nuruba kuri uyu munsi wa kane, aho Cameroun itana mu mitwe na Misiri. Ikipe itsindira urukino rwo kuri uyu wa kane izocihura na Senegal muri finale ku munsi w'Imana.